Yero try sachi sen pat ni aingu you try ba ngi yo ban wan biang hagane ka por ka ba menta lamba kane ka discussion la ne kane ka jing ya mer jing mot nang ne na po studio jong ka pot net ken man ngi aingu you try hagane ka sngi by don lang hagane ka sngi I pastor bante kum juru isa don kam tame hagane ka sngi ba don lang mat ngi I pastor fair ngi so kmen pastor fair mo ngim da yo e ba ni shong mat pi kum ne but ngi priang subha ya firu hakani ka sngi hakani ka jing ya mer jing mot but ngi dang e beteng hakani ka por ya kani ka benta ka balai jong kani ka jing ya mer jing mot jongi ya ka bangila ya sot na kani ka kitab jong umika ka nong ka henrio ka dekot ka pra ngan pulei biang hakani ka por ka ong kum ni ka tin ka jong trai ula peni hame ko breu ka ei ka babha te utrai uwat ayuname hanroi tang ba men le hok but men eat ya ka jing isen ei but men ya le red but ublay jong me hakine ki artiyo ki balaya dep ngila ya pet ya kini ki artli ki benta ken kata ka de ka jingle hok but kumjuru sa phang ka jing eat ya ka jing isen ei but hakane ka swing idon ya ka bania kren ya ka ni ka benta ka ba khado kata ka de banya le red but ublay jong me kani ka jingwat ka jong try ya ngi we pi we ka bangi ngi ong mangi ngi wat you blay andre kani ka kumba ka bensham tayo ngi la yo banya kren sa phang ka jingi isnai but hakani ka swing ngi yo banwan pat banwan ra sa phang kani ka benta kumno bangin ya leret akhmat jong try jongi but kani ka jingwat ka jong try ta kani ka por na mari paso fair kani ka ba but ngi yo bandon hakani ka sing akwa ban klisha na imo paso fair ya kani ka benta kindet fidoni ka ka ban ong ha halo kani ka benta ken Krisibun pastor, Krisibun sadan. But saya sian pada subhalang favorite kinong pet, but aingu saya try nak abantakan ni kapor, ba mo kum syakri berit ngayon ban. Ya dan lang bat pastor ni kajaka sisa kadika ke bakrao ba. Mo shwa kani ngira keren ngira. Mer sibun maki ke. Ha kajimut perkat juga kayak sibun maki ke. Bakata kawin nak ketek perkat. Kalong ba akat mau ha kawin kesian ba ki pastor, mo pastor bantai pastor maulong. Kiwan hayung jungi ha kata gawe kesin ha kaba ki ya ai Bible study hayung jungi tengah kema pastor ipi bo arngot am ipi Bible study da ngai ipi ya karanta ta kapor ngapa long ir nang long bitong tu nong jeseng pi apa Bible tu pastor pi preach ni pi preach tu tang tu kapor ngapa ipi ko adik start sa pastor da mga jong bai lanu gen ngarung an long ko belum pi pastor tengah bai ngapa ka tu ta banong kum te ta kemut ka David ka baningkong swa ka di ka jing IT la dia Perkaba ka di jismat ban pulik tin jumblay. Te kata kamla ban long si singi na pastor ka simpor. Te kumta na kapor sa kapor. Te ngakan ma pat ha ka Bible school ba si sian. Bible school. Te ngakan ma man kini tayo ba adap song with ki student hang tu ha baker ba kitu. Te ngabatay ki kan ba itaw student yung ngayong kuno pastor pipila. Bat kan ba tayo student na batay ngakan ma la jong ba ngalaju glid pastor. Bat ka way na ka jubab ba pi pastor pi ai pi ang bitangaway. Yai ne bat snowden bat piong uso jong ka jing ne em ulong ba sai so ben bat nga shong ni pastor mentanga so kuman bahar ta ta mo ba nga ingu iblay siya mo ba utaw so day mo so jong ka jing ne ni so jong snowden te upolong nga man so kini ki ba ni ki crowd jong jing ta ong no lo jong kata mangayo ban ya dalang mat ki ho sisa bagi pastor kelekaran na kini ki ara episode halo bay di ba kini ka jing kai But lem kumzu bakani mentah by day but jis ngawret danga puli kani kadukot ngakan ma bay taris pang jisuhi anu kasi bas dang ya ba pila ikan pastor ngakan ma bay katahi jisuhi long bohok jisuhi long bisnai but halo jong jis ngawret udi jisuhi but lada kat ublay ban pendit ila dia na banang wan sekendo kam dai ke basuk pastor henry usung thu pat bupet uni khum riu perthai ui ke jaya ksa ke jungki ui ke jingale ke jungki ngajukar nya katal ni ngaju batay kata ngong ba uble la phai bon ba kinong pendem ta la phai bon ki sekri jung balong kinong pelat kinong pendem hende kita kem la usngu thu ba khado wang habli ji dala dia te kum ta wan dala dia seni perthai usem ya kata kejiknya bahalo jong ta kejiknya bu usem ta kejik sunguret ka ba habangi pule sithi kinong pilpi kinong ba arang tungin lap ben ba kejing long sunguret ka jung ujisu ba namar bu sunguret hadu kata hadu bu usem sunan ka jingnya pastor Hadia juga tapan. Ublay ukun tiwi uam hadu halor ki kay boro ba ka kitin ublay ko ong ba ki ko siu ki dam bagi tili ki pla ki ba beneng hakando bara pokando namar bo ulong bus nguret. Halo juga taru kadana kitin ublay bagi pet. Wai petros kol nang besar kado ka benri ko ong ba tu pendret ila di namar kata
hapok ka kti ba krabor ka jong blay ba unyo pen kraw ya pi hakaya ka babet kamut berlong gi basnguret ka di ke ba utrai kwa nangi berkumbu jisu long ukwa ingin bengin long kumta namar ladeng snguret hakaya ka bebyang ba hakaya ka babet utran kan tiwingi Blame de besngoret. Tading ta usngo tenat ru banyak keren nale banyak selok bat kita ki besngoret. Sebut lada pra mangi ni keren hebet. Tering ni song ni. Tarai tu. Laya pra de. Pini ibe kata kalau very practical lam lada ulok ude usngo he kalok de usngo he lada kikun ki usngo he kata kayeng sekelemat ila pra. Takade kata lada don ka jing sngo he. Balada kadon kata ka jing sngo meng. Tekatahi kumbaga Bible ka ong bagajing sarong kaya haswa kajing penjot bagajing ngomeng haswa kajing penkelon. Tekadi kata lada ublay kan mau kumalakren ni Pastor Fermentan kan mau bakrau ru upenret. Tadeng tak ano tam mangi ngidin penret. Nrei kata kadi kajing long kajong breu mabun sin gi kwa ben penkrau. What kakme jong kisenran te jong Jisu haba kaya kendo Jisu kakwa wete bakini kikon kin long bi bakrau. Dengan pulih kini kapor ma Matius nombor arpo kini rekod arpo igong anda kumta ke kemi ki kon usabedi kelawan hau bat ki kon jongka kada mani dem yu bat kada pan ke na u ute ulo ong haka pakwa ayu kalau ong hau to hukum bakini ki arngut ki kon jonga bakini syong uwe shakamon jongme bat uwe shakadiang jongme ha kahima jongme Jisu lai thu bulong ka phamtip ike papan phala bandi ka khuri ya ka ba ngangan sadi badi ka ban penbaptis ya pi da kata ka jim baptis da ka bala penbaptis ya nga kila ong hau ngila pi kani ka dei bet ka jinglong jong breu bem bo breu yak sa bem tang ka we man long kraw bet kani kawan be na du ka jinglong jong syaitan te ka jinglong bomban te bo syaitan em ukwa ban bypass you belai ukwa bangan long kam kraw ban ya what you play tagade kata kade kan nature kabuan bet na kajing long bomman bo uno brio bukwa ban sngoret pi umdan tading ta hagini kisngi lifin ibe kwa be bangin long ki bapau nang kwa be bangin long kita ki bala sha appreciate mo takadaw kat chabalet chandur selfie into ban post baki brio kin likes la ne bakin ta kin melong popular te Pagkada kata, mana berkuat bagi kinum itu teh. Tadi kita kan ini kepercayaan kejuk mentali kikuat be bangan long ta ban itu yang ban ngalong accepted society ne bangan long bakrawat nak jing sekri ru lada mdan ke jing sengoret kapat bet. Namar bun ki beri kiwan jaseng kikuat be ban yang teh jerong. Babarok kini i bangang ada nong keren ne bangan nang ban keren ni bangan yo ya kata ke jing itu na baro Jika appreciation lah ni kata mo ka acceptance te. Tagad kata ba utray ong ba menyat sengurit kemat jonga. Namar ba utray de sengurit tagad ukwa bangiru nginyat kum ta uwat yaki beri ki sengurit. Uwat yaki sengurit. Tadi tangi pet na do basdang hado ka bukut jong ka Bible ngi ibi de tangi sengurit ba utray kentio. Bible ka keren kita Jacob nomor saur khot ban re ko ong ba utray ai ka jinga e ka ba kambun ni kita ki sengurit. Tagad kata utray om bet kajik semurat tagad ka wei ha na fis ngom no kadip so mo kendiat mo so kamdi ka ba penbet mo hendai masngo ba udi ubriu mo ba belapan kela ya ka Bible pareng khasi mo badi Thomas Jones mo ul aingu yu ble na mata jongu ba lawan ra shibun ki jingkerku ya ka jela ka jongi mo bola ongru kupa jongi alphabet jongi khasi but haba ula translate ke Bible kasi ula persang mo ka bor bo ble ula ai ula persang hari kidan ketu kat ni mo ki kentien mo ba ke translation mo ki ngamoy ba ka bakla hari dia ke original jingmut pat ngimyo mo mar bapet ini ke kentien bong humble da kasi ko ong mo ka di ban pendet ti babun sin bangi kum kibrio ya kata ke kentien pendet ngi ong bet sngoret deh mo sngoret ti haba pulia ke Bible ko ong tu pendet mo bentan di Pastor Fair 80 na po ni kong Petras Tan Rio no Jacob sau shiporo ko ang mo kani kagentian ko ang ba Jacob sau shiporo ko ang de to penrit yala de hakmat utrai tiun pen krawai pi dia ni kentian ko ang penrit de mo kam de kagentian sngoret namar larang iwan ra ka kentian ke bingingi ong ngam snow
mot kan ya be ta feelings be ne tang ka jing sngo te ta dau ki briom ha ba ke ong ban penrit ye la dia kalong ka ba e ba ka dau ka de namar bele kla sim bet ma ka de tang ka jing sngo hanga simet te namar bele kat kum ka jing sngo jonga ngatang la penrit hari hakmat jeng ite ipat te iba sete sisiliang pat itu impat penrit maksud tang ha ka jing sngo Wabun ki brio ki wan ha khmat jong blay ki ong ba ngila penrit handai dang dai tang kata ka jing sngo. Tak nau ki da wan khmat jong blay ma ki wan da ka met ka ba penrit ki ba pendam tu ki spen i tang da ka met ke jong ki tang kata ka jing sngo te. Hapo pagam dan te. Nomor bale ka di ka kentin ma bing ong sngo. Are bang apai pa ka Bible am bang pulie ki dan ki translation bong sngo ret ki dan pat ke translation ka ong tu penrit. Te kum begini ki artli bingi pulie i ka ong bet tu penrit le. Bar ha pulie ka ni ka Jacob sau shipo am pasor ga so ba ublay hang tu umdi bo request ya pi ma snoba se penret kadi bi ka commander ka hukum bet bo ublay uang tu penret namar balai kum bo ai ki wi pat ki hukum ro ma ya ka ban iet yo blay nang ta ki ban iet je prambajan bo iet je le dia bo ai tu artli hukum hang tu kam de ka request uang kadi di hukum pi haban le it's kam de ka choice kam de ka ta ka jingjiet ba pi pin jiet ben ong ba nga ngan iet yo blay na iet ne kadi ka hukum bit bo blay la ai te Dah by day bat kaliang juga ban penrit ru ia dia khmat jong blay. Ublay kam request re yang iba pin penrit. Kadai bet ka hukum. To penrit ia dia. Lada pin penrit which means kan ja ke ka bom day te. Kemudian ublay yang ukwa yang bangi ngin penrit. Kadai ka hukum, kadai ka command te. Ublay ai ngi. Ti hari benar kum kibrio ngimla ban suthu le ngimla ban pediang ya ta gantian ban penrit. Takda ngi sngo ngala ban ong ba kim pediang ya ka kum ka hukum. Lani ka kata ka order bo bleu ai ta kadang ngim da sim khia than ni ba ban pendet bar ha bangi pe ka Bible li am ka babuan ba ubleu dak ta kham tam ya ki jing ai ngala man ong ki so jo men sim khoi ro ki balang persya be am ka de be ya kata hi ta ka ba ta lang bat ka jing pendet bi hi mo ubleu ta khambun be ka de be kata ka jing long te ya ka ba ngin pendet kemoi pastor fel abatai pang jisu mo yu jisu am kam di ka kata ka choice te bon chu ong be uhab hi jisu bon penrit no lara jisu penrit ya dia kamot nginem tan jing penem nginem ya jing penem simut lara jisu ang ngadon la ka jong ka jingjet ngadon ka choice nganom tre bangan let ban penrit ya dia sati seperti ban yap no dia ta komot ngila su sakut sah ka pap ka bomot jisu mo penrit tele dia mot ngala ban usim kum hukum ban penrit ya dia kenang bangi ngin yo jing penem te kalong kum juri yang ngiru am we brio badan hang dia pertai kade yang ngi bangin penrit namar balai lada ublei penrit yang ngi am lakot Lada ublay hi ule ban pendet am lakot namar balai kum bengi pet ki kon Israel ma ublay la ong si ong ki ban pendet hade kim tre ling ba ki prophet la kran la kanu kim tre ban pendet te jayu ki habandet jing long marau ke jayu ki habanya ling ba ka ma kata nam sni ka jing jengki namar balai bikim tre ban pendet takraw ka ju ong ki bri ma ki ong na duailam da manta janga bangan long ki bri bo sngoret ngong wa ju duai long suret lada ublay ya mu pendet di fit lakot da ulle ublay kata am hadu pin so ni tra la Takraw ka bhai ba phi dala di phi warno se jing sotho ba phi pin penrit hi dala di markata ka de ka hukum nau ble Nupat ubri mo pila kren tan so don mo. Tarai ubri ula ba suthu bangang ba penrit nga pen kraw. Naman man ubri ong ba ngadi bri ba ngurit. Kadak kalong bait ba ubri upen ko ngu ya ktien jong blai fi. Kata hi gade ba penrit kumba u syakri upenrit akhmat ukan rat te. Ulada uday ubri ulada ko baong mane ba let's say akhmat jong kon rat te usula men le. Henry ngimla ben le akhmat jong ublei i ka do not te ta kada umpet tang ya ta ka sabar upet wa ya ta ka do not te deng tangi i ya ka jinglong lada ko makren no ikata ban pen kan mau you David. U David uday uba penrit ya dia akhmat jong blei But sngoy ero wala da udeban ap itiki lang berat jong u klem tan hero itiki men sngow po ero itaka kam ke bule tadeng ta namar bu upenrit ba udai si sya ubarit hero tadeng ta bu bleu kentiu ya shadow kata ka kerdan joga jinglong sim tadeng ta ubleu wong ampet ke ega karakter ba ubleu upet na David ka David ka jing penrit badeng ta lada ngim penrit kanam dan ka jing kentiu lan noro apet kum ka jai beriu ka jongi lada ngim penrit te Lani lada de hayeng asam lana de hang noang noru lada kamdan ke jing penret lati kena be kandan ke jing penkelon. Marka ketien ka persya ai kata ka balong kontras ya kata ka balong opposite ka de ke jing sarong. Ublei umla ban tolerate pi ke jing sarong. Ublei umla ban sya ke jing sarong.
Tadi yang tai ki basarong te ublei tu penjat baik. Shun boleh ke strong. Usun palat. Bukan ba Omi besar sepang David ma. Ipet wat hadian ba beli lah kentiu ban pelong CM euro ma. Haka jingyak lenti ke cukup layak. Bakla deh. Ubaklah habor ba ubaklah bagabat siba bola pen yap yu tengah jongka. But hangta bu prophet Nathan wan ban penbet yu upenret deh. Pendet kan. Hari habu penbet u sambal pat yu sol pat. Usol pu pen ma upen i bela ka jong kada penret deh. Kembut hang tu ngi i ke jenglong sorong ba ublei bitar udam ba udah weng do asentan yu. Nak jenglong CM. Hingga sengo kini kawai la dau Nathan wan man intervene kum tu la dau David udi basarong pelaj no hi. Ula kata Ula ban le kata penjat no eu ban terminate no senan ni ke evidence te baro. Ban ngangit bau Nathan uklam itu ano I direct word bete ke khtian ko I be direct au David bau tip tong Nathan bau David. Hai. Telah David udi pen he wai tu pelaj no penjat no eu kum bau ule eu raya. Ula ban penmi deki lat kelenti kum no usiem tu ula be. Ula be. Ula ban pak deki ED ke jong ki CIB ke jong CBI ke jong la ne. Ula ban pak deki ta ke jong ban le kan no ban penyap bete yo. Ban kem ban accuse yo ban kum ta ban thau deki ni kelenti ne deki ta kelenti mo. Ban penlet yo penjas no ni okey. Ada sama kum kata ka jinglong pate. Hamenta pa no ngai i ba lada penbet ye no pate ngikloi ban long kum David. Abi kilek bam dai. Ma teng rumah kum kisah kri jong blai pi pastor pi jukran pi sam ketien jong blai kum to te. Ngi ju ya comments ki hana beli pi bisyare ngi. Pet choi le dia te. Kem pediang re te kita ketien kum ka mo ban penbet ye ki bagi kinwan sekejing penrit mo. Kadau kalong ba la babon sen ke David ke jing yo sngo na kibreu te. La shu yo sngo te la azum be balong kum ta. Hendre da la snap ha da la de da la puli ba da la de. Da la yo sngo ba da la de apa lagi kadai. Ya. Bakata kadai ka jing shisha babon kibreu ki bisyare ngi madon baong. Dan bang. Hendre da la pet i da la de da la snap i da la de. Pensa sutu te. Bisyar ne bakran ben ne. Tapi yo dai pakai jing shisha. Kede. Hendre kata kadai ka jing shisha ba ublei ukwa ba ngi bangin penret. Bat kadai kata bo tin jong blei ka ong ma. Boleh ngi penret ram ngi sung thu ngi sung thu yo blei te bo deu ai. Ukrau palat tau ne. Ta kadai kata ta kawan no ka jing sep tieng ru te hang ta. Tadi tahu ka jing sep tieng yo try ka long ka jing sedang ka jing start mo. Ta kadai ngi sep tieng ta kadang ngi penret. Bengimla le start te ngimla ban le banang. Hakmat jong ne bula thau ka dia ne ka bakrau. Kat ye ni ke internet kat ye ni ke ani ke Christian ke jong urite ke bomla ban modor ma bot ulong kraw ke jing long ke jong ulong kraw hagi e ki baro pangemla ban ya penhe dok sta bat okay La nga perkat feeding ikran pastor hane ka po mo. Ya kani ka wengan uksan po ka Bible. Shapang ni Simon Parisi de bu khat Jisu ban bam. Pat kawan so kani ka we ka breu pat ka basat ye ka kat ka jong Jisu. Ba Jisu u ong ya une u Simon u ngalawan ka yeng jong me khamai yang basat ki jat na. Ka bomot kadi ka ngala ban ong e pi ka jing sngoret kam dei tang ha ka jing khot yo blai ha le ka jing le ka jongi na ka banta jong blai na mo Simon tu la khot ban bam Jisu wan ha le la khot yo Jisu kum no hikai bo Jisu wan ha le u klampan kre pat kum ba u dei u no hikai bo u khot so ba benamar blai u ong banga nga penrit ila de memen wan ngan ngap ki hikai kum ta ta ki bo na ka to ko por bo Jisu don por bodong don ki kwa ban sengap ya ke ka ba kren de ne mata por bala kem yo Jisu ba pilat u kwa ban sengap u Herod u kwa ban sengap ya ke ka bu Jisu don ba u khot hari kawan pa kani ka breo ka basutho ba kani ka jingkhot kam dei ka pura nomor bele ka kajat jong Jisu ka jabo sa hi nomor habo urung hapo iyeng ka kajat jong u ka di ban khot kata ka kajat kam dei ma u ba un pun khot ya la de ka de ka kamram jong kata ka yeng ban pun khot ya ka kajat ka jong utrai maka tak ada kecing kot pura. Henry u Simon Parisi u klemle ya kata. Bat ngasngo baik babon ngiru mentangi long kumjo. Ngi pen I ba ngi kot yu blai ngi penrit ya lade. Henry ngimle ai nam tau blai. Ngimle ai ru em ba u wan ha ka yeng ka jonga nga nga don kaman le ai ban kala. Pu sakhayos u penrit. Habo trai wan u klem do kaman kren ai ru em penrit ya lade ban kala ka bomot. Ngathrai pastol ada ngikren yang ani ka bental mong ka jingkala ka bemut bapura
kawan haba fi penrit purai ru ela di utrai kabamun dan kam ban la ap bu utrai unong iye tang ba fila yo utrai fila don be kajing penikendu ya ka hok ka pop bat kumno ban kala nanti kala ban long kum kani ke yeng jong simon bawan uji su klam yo buram haba ule chi yeng jong sakhayos tang bu uji su awan usakhayos usutho de kaman kala Klam ong iru aka yeng jong Simon. Maka ni ka sengi ke jing penem kelawan. namar bu u khot ngala ban ong bu umde bu pura ta bu khot Au shulong dang gas. Andri da dos ngodan kam hite yu jisuru. Namar uzakaya sabau khot yu jisu udah ngodan kam yu. Jisu ong an let sun shaka yeng ke jong me ba udan ne kata ke jing temu. Ban pen im sunan ne ke yeng bro ka wei. Nanu shu khot gas lada man jisu ang khot ki wei kin man hi. Mar mau suka tang ka kanam te mau jisu ha kan ka por ula pa nam ha kanam ju ula sa priang te te ka jinglong jung parsi ka shus ngo ba mo kum di usiman ban yo kanam te ba oh jisu lawan ha ka yeng jong tang ba ki pat ba kin kamburam chu shu yu hari mau upat kamdang pat dia ka ban pendrit pat ila di kan khamat ka jong utrai ngajuong te mar ga kran pang kan ka bentam ngong ba uble ula don ha yeng te hari kamdang pat ban pediang yu ble kum uble kamdang ban buram yu ble kum uble pat hari kan ni ka brio pat kali sayeng jung kiwe mde hieng jela jang hari kalet ban mani pat yu jisu te Klam sha khot ru. kam syakan bar kan ni ka brio sikin tian ka klamang Kalenti ru ka kim ma ya ka an regala penrit ta. ka pendet bak kares te ka de nong pop te ong te tin jung ble ka de ka nong pop kata ru kanut balit sing ju parisi ba utep ba kan ni ka brio ka tep ba kum kan nong pop ban likta yu parisi kan ngada ka jibisar te henry ka de ka brio pat ka kanut ban res te kata Po ba la dia. kata ka jing pedet mo kata mo pastor kami ke jing keli mentama hangi ki brio menta te ke jing long ki brio ngi klo te ban pendet aduk kata te ban ong ngabakla te ka jingem klo en man pendet ban penmap kong ke perthei menta le ong ba ban penmap te ka ba ye ba ki den ki brio le ki ong ba yo slok bat ki ong le kapap bala ale menta san pos nam ro hanang ngam kloy ban penmap su ble te yon dak la ale hang tu hanang ngim kloy ban penmap no ble mut ngi pelang swa har kui kasi dawan ke jing pen genduk anak ta kapor ngi se penmap no ble te Kawan nok ka jing rong nok pa ta se pen map ta ka por ke. kisele jeseng kita ki wam julit jeseng busta hadin jong no Kade. Kisah syakri bah kita. kita kilit Hadiin jeseng juga jing rong nok. kisele jeseng dang step kili di utrai Hakato ka jikili di pastor menefi kili. Ngasngo pastor lo jong kata pidangkan ngoba ngasngo ba. Jisngo ret pastor babuan ke bawah fi awit pastor ka ditang ka jisngo da. Di ban sngo ret pastor ka di ka jingim. Kadi bagi hapen ina marwang ikan o manes pung jisu. Jisu sngo. Jisu le Ulong ba ulong ba. Wan hita pastor. Babuan pastor fi awit menta babuan ki beri am kimlong ki sngo ret. Ki sngo ba sngo ret tamakim im kun ki beri ki ong hi de la de bangang ngoret ke chuan man ta ngi em ngoret ha bangile sing khawai nginum wat ka jaka song ka babiang ke bah jrong ke. ka ba hajrong hey bangi yo song ngi biang ka bible ro ka hikai ka ta mo harang indi wat nga balong kum ta nga uta Lam yo ru ngopo no. ngopo Dom no ru yu tu try. Ba khot ru oh ta. da khot fi kamburom yang long kata ki ba mi long teng ngasngo habada kren ni kata nak testament barre muruk kumu gazi kan upenret bai la dia khamad walaisha hanre kai ka bu walaisha ule umle pat dia katakan walaisha umtre bersim na unaman hanre gazi upenret hada shalendat pat ule persya pat iun fika jing sngoret ka bamut kamdan ka ketin lamler kan mo ketin ka jong ble ka kren ni kata nak stiones mo hal nong ka baar khat ka balai basau mo bat hakani ngitip bangi itu ya u larang sumari ki hukum jong utau bo ong itu ya u bat ubam sumari ki hukum jong ulong ubalam ler bat kata ka jing sisa kam dana u ka bulsin ngilam ler kan ngi ong ngi perret harang im dan porte ngile lendat na u kata kam ka jing soret bo hasi u perret ulong usakri jong u alaisha puni be khmat bu alasha klimi wan nei u batai da kawai pat ka benta u jubab da kawai te da ka jing thok te berkata kam dei ka jing sngoret ha ka jing sngoret am tatangi bakla ngi pan map bat ngi yeng ha kata ke ka jing hikai ke bangi la yo ngi nom bakla ke nya kata ngi nom kwa fi namar mar persya jong ka jing sngoret ke dei ga jing snokraw bat u brio ba snokraw sutu bangari bakraw bon om nga sutu iru kata na makani ke benta kam ngimla bania jaka jing sngo jongi ngi habania jaka jing tip jong ka tin ka jong belai barkani ke diki ke ba na makibun ba kibru kiwan sa ka jesang hoi la ban long ha ka imlang sa lang kidon ka kerdan
Kakardan la ka jong kakardan hakata ka imlang sa alang mo. Pidawan si kijing syakri ki jong utrai pimla ban ra dia la dia bat kata kakardan kan. Pihaban wan la dia kumbangait na. Dai da kata kakardan. Fi David kat usim. Hada habo wan ba syakri u blay am o ngari nok ngalakiman la ngalong tang nok am jingkang ro. Upenret dia la dia hadu kata. Bat kat usim manli mansyar khmat kesenduk jutang. Maka wak senduk jutang gawan kam dai ke basok kat usim. Namar belai usutho ban penrit la deha bangalet yak tu ngadi unong mani. Pi kata ngisngo ba hakini ngiski ngilek ba. Mar hakini ngiski am ngikini ya ka position. Dai nama kata ujisu warra ngani ga jehi kash pang ga jing sak kijat. Lara umsyam la le ya ka tu am ki sandan tra kila yakini namar shwa jong kata ki dang don ga jing yakran. Muno ban long bakra wa ka hima jong belai. Halu jisu warra da kata ka teaching. Udah pen i dai tangga teaching ba wan raban ayaki udah pen i senon dala dewan sat ya ka chat tungki. Bat hagi ni gesngi am kam da don show ta kata. Bangin sngorit ken. Lamar balai ngisngo ban sngorit so kat nongan penret. Gi kita teng ibu kala so kat nongin penret. Ngim sutho ada ublay wan long breu ka timpret ka bakat no tarai. Ka timpret ka bakat no. Don ni ba ong ngam ngait ba ublay wan long breu. Larang ngim ngait bau blay wan long breu terkadang we kentiu dong yelap ong balarang ngim ngait bau blay wan long breu. Bangi khot yu Jisu. Kabamot phim ngait ro bau blay di Almighty kan. Kamot pia limit ken yu blay. Lado blay di balak lut balek lut terbeli umlak malong kata. Kamot pia limit no. Kabamot i phim ngait bau blay udai ba Almighty kan jong baro. Tadi nama ta Jisu udah penrit ya lade banwan perkat pi ka jingkha. Ya no pi kha. Ban pentia ka jing tia kan ban nengkong jong tau khulung kan de ka shingot. Kibri menta da yo khulung ke le pas sna lupa ka jing tia ke perkat yu Jisu fi. Kat ublay. Kat ublay. Upret la de bu tia shingot. Ka shingot kam de ka bakhot. Kam le kum tiki dor bangi yo i. Ka shingot barabor ka jabo ka bam jiki berat ta. Tigi hap su tho ya kata ta upenrit ya la de haduk kata. Bu unwan ban long beriu ta. Perkat ma pi u Adam umpat judan hak kepo jong ka beriu. Halu ni Adam baar uwan lang ba ka kepo jong ka beriu. Manchu ai ka dekot mo pastor kata di ar koren long baprar kot kendai kong. Namar pi thu i ka jing ai Jesus Christ bo tra jongi. Bo long bo reus pa penban ulawan long duk na ka menta jong pi. Kenang ban pen reus pa ya pi da kata ka jing duk jong. U bo reus pa wan ban long duk. Ban penrus pa ingi dah kata kajing long duk kacung. Mat kata ke dik ba tam ngitip boro. Ubeduk dalam long ruspa ka biak. Kasuk. Kasuk. Kasuk palat. Lada uber ruspa wan long duk ka ba palat. Kita ka decha jong brio besto. Kane cha jong brio. Ka fidan besto lo jong kata kan mau yani goi. Namar mau si ilam jirwa kum tu. Ngajukan ya kata bun sir bat sebentar lo jong kata ngosung. Gede bangkar ya kata. Ba ting teng ngijuang de besto ba. Mau babon ngijukan ba ya kata ba. Kajing ro jong manier de besto kedi kajing a jong isuturai. Ngijukan ya kata besto. Ba ting teng dalam jura besto ting teng ngajikeli la dia malanga pormat. Ba kata kajing keli bang keli la dia ngaju pet lang ya babon ki para bangait na ni pat lang isuturai. Ting teng gapoy gapor ha kata kajing ro kajing manier de besto. Ngas tu de besto kata ka jindor ka kajung blay la ni. Ngas tu kata ka jing alam la ni hakat bangan nang sekri uturai to kapor. Bat ting teng akum ino eki brio store. Ting teng nak perkat long babisan rai kadi sebentar akum kajing amin sim nak jing kaita. Ba ngaju perkat ba ni sakri u blade store. Bat ngiong ba u blade dah ni jaka. Bat ting teng brio store kila store ban syong no banong ba ngam sula yeng ngam sula ni ngasupang ni ngasumta kum ta. Kita long jong kadaw ta. Bala tu kaporan ki syong no. Bala pa ki syong ngam ting teng ngahop ang su bisan rai ngamban sim banong ta. Habi ki syong tu kapo badam itu kenapa kum tu kat baga jiskri dang yan ni ong beli dang tu begitu barang tu ke puara jaka bikin mani la syong lu mani itu kenapa si petnya stu mangasong ta pasto ngasong ba ngimda tu mensiam ta but don we nong kran ong ba menu ban ai ya ketu kajing kinyata lada ngingim ai mengi but kamde tu beli tu ke puar di mengi tu ke puar telo jo kata ngong hapong ba ting teng ngiklet ta bangi long sarong ta hakato ka presence jong try pastor. Mar long ka baken jado. Tim sutu re baken zaman siam. Kira pastor. Takade kata to gitu giwan tu te hap ya sya ya ki.
have I personal counseling hi dalawai jasang tagade kata marbun ki brio lesi gede kasin ke nengkong bakiwan rumo lane kumta teng belawan tanru along melen long kade kata Kadon la ka jong hi ka daw, kadon la ban long ka genuine, baki song shitom, kim la ban yang. Okay, hanai ka wei ka dei ba kam mut ba pila shong ke la kut ka jing mani kan. Pila ban mani dang ba shong lo kan. Namar pisu thu ba ka met jong pi kam sha. Hanai kata ba pi ong pi kin di thu khana no kata ta kam dei. Long haka pres. Haga jin kat ka jong utra ke pidi ban sung thu ya kata kam dei ka ba bakla pi shong no namar teng kala ban long teng sometime ka prisonership teng kala ya khamat mo teng gila kham long lendi ba pli gila kham no karta kidon la ka jong yo jing chitom kidon kum ta to han kata ban ni kren haga por badang mani kap dei ken bat ka wei ngi haban sung thu pa de ka wei ke liang pala dang kren solon sar pan ladang ngilek chaki tamasa per thai da ngila ban yang bem judan pengkret sukir tamasa bat kim suturo ki sha tamacha ta hapo tin hindi siong lanu ka tamasa ki sha tamachar ki sha bai ke mo sha thap pudok sha thap thulu thap puru katar kinye ne bento hare katno tame nam tau trai pakade na ko don no teng la ban long ko ma ong ma phi dei bi sha la ban long ye kum ta ba teng ko ba mo phi di nong roi phi kreng tangi dei nong kreng da pai tu wi na kreng la long lo yo thia ta kam tu hoi ka so dikki so mongi namar ba bon sen ki klet do ba to u khna por ba udang kren u pol u yo thia dia yu kosmo u dia yu kolot nam Uhap na jerong. u hap na jerong teng ngim kwa ya kata hanre teng em ngi hap ban ring merau ya kani ka met ke jongi lada ka dei hai ti por biang kan teng balar balai kata ka jing thia la ne kata ka ban syong teng kala long melen no pim sngo pop show sungdon syo ang le ayu berkata ka dei ka matam kanya bai dei ka bakan jaman siam na marten teng yong kani dei ka jing sngoret handai ka teng kala crown no dala dei ka Nomor bamjai itu pas orang tu, makam siapa pempertat dan dia kemuan kajing besar, hak tu terkadang kau dale you dah syong rubiang tiar orang kam le itu, ke iba keren pas firman akan mau ya dia tu, hak por bagawan first time tu ningkong kajiseng tipe mulai mau pastor bi email ya lami ayo mak kualit jiseng pastor bante tu ya, akan mau balik ngasong tu kalau kamat ni yang tu. Pa kema tu ko dang lam pres worship bi pastor bante mo ka jinglong je pastor bante ngat PGE PG tip by pastor bante in dalam pres worship mi isyak bet mo ka jingsyak kalong kerem bet mo ka jingki te baro hang tu badan am ki syak tengah maro yang kham syak dah bar ka khti junga ka dan bi tu hawat ngayeng ngam ong bang khlamia ngayeng lang hi hari ngam thap khti ngam ra khti ngam le e bat ngai ka lyrics hang te halor ka dan ngam penbuat hiro ngaskap jar bi ngakobom be sentor ka jaga ngam le e ram Takkan mau kalau ayat tu ladung sibnai tam eng akan mau kata kasngi bi pastor bante ikran sepang kajing ia jong Jisu bar hakapor bidang elam pres worship hi ikran sepang kajing ia ikedok ti becanga da Jisu ia je pi mas ndong kum tai pastor am ngaso ba kajing ia ke jong trai am karung be cepok janga ngamti pastor kedok nang nam kedok nang ngai di blei ti bokak ban keren te mas kedok kum tai karung ta kajing ia ke jong blei hapok janga Kamdan bahikai, kamdan subong mono ruban rakti akan mau saat aku si pastor la ong deh raki kti thabik kti mau syari trai ke bujong pastor fair ba ngam setelup be mas sendrung ke jingi ke jong blai ban ha kata ka poring ong pika kata ka jing mani ban mani you blai deh ngala ong kata ka jing penrit teh kawan mau ngap penrit atau ke por kemat jong trai ong trai madap situ nomor blai kadang betul jing solek ran ma barakti tip ini bahajan in ong kumno abasyat ai kumto i ong kumno ma to poli kadang sengat banget ma pastor dahsyat dah ki kumto la kilut kamet tengah pi kibrio ki ong kumno ti kita ti wan kum ki tengam tip kita kibrio badan kata jing sekri bpi ma pi pastor ngam tip ki ya ki mental problem ki ya ka jemput perkat jing ki kata kapor hari pat ki bang sutu bang amat jing em jaladi pada bakarung ke jing ke jong trayam kom bakalong de kan thei bala ikran adu mene bakarung ke jing trai kam tip su kadan he ru ka kelet lut nganget kita kibrio ngong ba kimpat ma jing trai Jisu roong kata ka lenti ke ba keluj ka kherdap ke ba keluj ba ka kherdap ke ba kim banyak na ke ba kim thap penrit ni tagade kata la dam nan ke jing penrit tam laj mi sisiliang la sakut na por barung hi tagade kata But hakano no ka bentaro ari hayeng iwe happy penret. Namar ka jing penret ka peniru ya ka baburam. Hara ka jing krau hite ka penibe ya ka jing hap. But teng em kalong kumne. Ngiyo iwe ya ka jing krau je kiwe ngiklet ban i jing krau la jongro. Ngikala long no bisharda.
Pigi bas ngore dam kim jibishar ki wairo. Kumba klara ki breu ki om ngi bishar na kumta ter kam dai ka jing bishar rangi kran na tien jomple kam dai ka jing bishar. Im kata personal ya no. Ka bishar kam na kata personal. Haba kam kata personal kam dai ka bishar ngi kran be ya kan ka doktrin jong ka tien ada kam ya. Bicara ke ketien jong blay. Bishar ngi kran ya kan ka doktrin jong ka tien kan. Taba ngi kran ya kan te om dai ba ngi kran ya ubreu ni ya ka breu. Ngi kran ya kita ki ba sutho ba ki yai lat na kan ka doktrin jong ka tien ka jong blay kan. Ba kumno kin wan pai no syakan ka doktrin ka jong trai. Bat kata ka don kam bat pida perkat pat kan ka jing sengoret ngila do na do peraden kan. Fi ublay uong kongo ya nga nai bam ni so. Kabang ta ka jing sengoret dah. Ada ubreu jet hi Bahadian bal dia pop ru klem penrit hi. Kampan map itu. Klem pan map tu kun no pan ban dah. Kun no ana kan ka beriu ka mai. Ka beriu kun no itu busen. Tu busen kun no ibu lay pat hi. Di moment pas tahu yang ah. Tengah mut kawan show blay tu man kena, man point out by beriu blay deh. Tu kata ka jing sisa ba. Ladang asngo tu kapor ladang adam penrit no dah. Try map yang tinggal bakla sisa ngal akum kongu itu besarnya. Kajing jumlah ka krawi mun map yo. Kadai. Hari nalong tik Samson kan. Kejipes lek ka don be jauh. Hari 4 juduai. Supo dan penrit. Uklam 4 juduai lah. Nama usutu be kejipes lek kawan be jauh. Lahi kai yo syapang jong belai. Hari 4 jusong menduai yo belai. Uduai tang kata ka bakat do namar belai. La pelong yo kum ba unong lek kai mo. Pen lek kai nam ta jong kini. Bakini ki ku apek uni di pen kulumare ki Palestia. Uru hak to por bu dua kalong ke revenge te yo. Om mengarong niap bat kini niap. Ukam perkata yo boleh. Ego ka don ni. Ka ego ka don be. Kani gede yo ma. Bi ya kajing kai perthai am ngai ki khamnang te ban ya kita ki banget. Mar ha kajing kai perthai pinapit village ki restaurant, village ki hotel ki tu ki waiter ki ba ap ang to ede ki ong sa ki penrete. Ni ta ba ong sar suhe amila dia. Rek ngim he gitu sia. Tegere kata haba penrit pelan ke business ka ya te. Tegere kata long lada kita ki baken jado ki nang te ban sngong thu. Bah ka jing penrit ka don ka jing yo nong te. Kim jong ra blai piwan sini ne blai ba josno ki ong bisar. Te haba ong sar te. Lasmo he again. Ndrei kam dei ba kirit te maki. Ndrei kata ka ketien ni ban angsa ka pen kraw itu beriu. Ba tu beriu am uthe lut te. Tagare kata Gede. ni sung tu wat ka bakan zaman sim ro la ngi penret el dia khmat jong blai uthe ra. Uthe lut te. Tagare kata wai lut. Tagare kata beriu ki ong ba kwa man kraw de la di ki man kraw itu. Ndrei abangi penret bleu ai ke jing ai ke bakambon ba ka sulong la kalong bleu the lut. Wai lut te. Sisa bangi mdi tang mengi suak. Tentang beri baduk ru sya ong sar te. Umla ai ru ban lai Henry kanu tam la dangi ong sar yu blai te. Tadi bangin penrit il dia khamat jong blai udai sisa ubala. Bangangi kata balada kata ka long bi hayeng asam. Nada ka long mo. Haga jing dai kumta kan sikmi sikon le sikmi sikpa ne kumta. Hayeng asam la dangi nangon penrit kayeng pikan long big kemen bat haba ka don katam kayeng kan roy Mandang tak kawan kajing stu jengmut ro. kawan lepi Gede. Ada kam tang kajing perit ka fil lapi. So kwa so kraw dei nga ba kamai manga bale kam ta. pa di nong bam asia ni so ba kata ye pa nga sa mga timo puli ka syong to hiyeng ka saitiar ka tu la kenya ka dor baram da tu ban rikun di ka baram da ban nyat istri ban penbet ya kayeng da fibu da kabreu kan no hapsio Bat kam ta mek ka long chef ro ka chat jing chat chat wa jing bang. chat. Wan ulok pembiang la ka jong ubam kum ta. da sio kan no Nasib kalong baik. Kadai ke nong sat jang, kadai lu nodok sedong dah. La ka jong. all rounder ba Lalu mengenong tri. Kanong Ndi tang kata kanong icon ro hap pun hap ka hap hitom maka hap jenjar maka nong buat bakabam te kata te na pesuk teh. lapan suk te pula dia mencudo habis pang mo Gede. perkat maka kan haban kit kun jenu kun jok nuhi kandai benai lada
dom lait kali hap ot hap poi hap penjot ya kado pi ani kamde Kasya beda kajik kemen dah. Nama boleh ke penrit. Hari fi habo pida gina polis ti si ginong episode nong kawasan no keren kata mo kan teben pen kongo ne penrit ala jong tengah. Kaba toru ya kamet jong kris ne ka balang mo badai mangi. Bangi ngin penrit akhmat jong trai ta. Kai bangile ngin nong trai mar bangi penrit ya me. Ngasngo bi kata pastor la da utau senrang sngo tho ya kata kador em un syak kaput dah ublei. Namar ublei udei kapai kata kabriu ta. Tak kata lada nang ban sumar kemba pi mentan lada tau beri it te kata nga kemar it hi la dia. Tak kata Beli ruang petras mah ong ba beli num jubab tu jeng doi. Dau yu le ben je kat nga. Pi kedai ke bentar ke ngi iwe utrai kemit lenti. But kani kamuan nak baduai. Pi duai yang trai perit yang utrai ong. Ngam kwa bangangan perit di fi ngak mo ong sardon. Ngak kwa ma fi fit perit ya ladi ke ba pinwan nak mat jonga. Ngap perkat mene dang ye kren sepang David bawan unatan. Bakren David ukela. Pinapait u Hezekiah bawan Isaiah ukela. Hari sosi habau kon jong Hezekiah Manase habau wan Isaiah bani tu lupa ulek persyaman batka tradition neka mo kajing syakri kaya tu ba mau ni Manase pat uot sedon daga kurat yu Isaiah namar belai ulong kajing penuh put mar belai wan seneng yang ngi dapat kita ahi ki bentakum kon jong Solomon Rehoboam uru long kumju hi nak ben penrit kita kiba I advise a good advice nama so ya ha ben penrit ya kata pan ngiyo I nuksa ka we hadin ka we nuksa ya kita ki basngo kraw ki jot lot baro wadu judasu basngo kraw basngo biang ka jubab ka jong ka buit ka jong hadu buda on beli film dia no ya kani ka penyang lais pak suka biang lo ta kata penrit la dek maru tra su tu ba mo man ka singi kat no shim nak ta saipan ka jong trai ta la ban penret hak bakut ujot hiam ban ka bible ka wat ka ding kam la man bat tai u dia ai u bo u ada pai snia kam ki apostol no menengkong ka kan ni kata ikani ni ka benta am la danging ni sko kraw am ndan menu ra ban sya yang ni ngaperkhat ka we hiliang am namar judas sko kraw ka tai la diam wat ka ding kam la man pediang yu wat keding kam la man pediang ta ta ding ka ba us din kam la man pediang mau ni long ru kraw pelat ka pelat white sneer wah bi pedak habis pedak kata ta kadai ka ba ma do la nging is ngo kraw em ndan la man pediang ni pintat de ban syong ba kita ki breu ki ba song kraw bai bat kadon ka we kentin ba mong i pulih tin kasih ba ong ba klein la thang chuat la bam kita tak mla ta fi tak la pelat jo kata mla thai ti ban syong ro berkibri masuk kerana tong sisi ni, pintu nak mensong. Hari ni kita lapet di. bisa tu khana bi tangila dia Nga bakum ta, latai tapi kata. Teng kini ke jinglong ni, ibu hak hendak pastor hak kerana haki banget kita suka lah bemut. Cuma kini kibri dah suka lah bemut, dang mentah dang 5-6 months, 7 months. Kita aslang balik yalap ban job mesin tu we armut kita wan itu kena. Vi pastor ngalai cetu ngai katangut. Ngalai cetu katangut. Bar ya no le itu kena ini pastor belatre arpo sedam ta. Kumbang ini pastor tip ru em. hari ja kembam bukan dia kambai. Bar ingi tu lalong be katu kalau lalong be every daily life. Hari ase pastor ngisutu ya kata nomor boleh ulong excitement mo ya ke ka ba ulale. Hari sutu kay teng am uya tu kena am compete buat pastor. Oh nga bakumta. Hari ke mamapan along ta dawan jing e par sa phone pastor ngalek kumno. Pi ngasi ong kata, wat lay batay ya ka ministry la jong hakmat jong pastor. Hari lek ya pastor, kali no pastor ngalek kumno ka ministry. Kumba usol ukli ujisu kan. Mar usol rudei shisha uba sarong. Tadi yang tahu jisu ong kalong ka ba ya me men kan jat persya giding tendung. Namar bau terai te uding tendung te. Penyelek persya bat uterai de. Pijot tadi la penrit do kata om dei syuk manga ong kai ke memon yang abangan le. Kata kan kami nama ngayu i bahai kata sama siam ha. Nga wala la pastor ngai situ ki bro ki priang. Pi maki tang kita bala priang dua ki sekolah kala mamut na. Pi kam kali no pastor bala ya arpo arsan senam ta.
Fi namar bele gidon kam hangi klet benong engim dan kamera. Kan ma usamel unum dei samel kamueli. Unum tip bo blay Ukraine yo. Manu bo pentip yo samel bo blay Ukraine di ueli. Bo bon ba ka ba ma ka dei hang ta kan. Namar tang ba kiwan ki mensem kodor bersuan padwai fi aingo yo blay kiwan padwai. Cakap fi no te kum yang ngau blay kum tamo. Te pastor hikai kum no part kini gibri bola onda si ome ngalawan doai hang ta ngala kata ki mensem kata mensem to. Haba kelipar haba kut hey kidon. Don pak. Yo ding on itu doai. Đâu so. Pila batai tu ngalai cetu tu ding ki solot. Nomor rawe so. Dan. La khet lut marwari. Deh kata ta ka mama. Namar belai. Lemla ban ngabun sen ngasi ong bahai ki samla kam ta me. Haba lek chong kai ber ki pastor. Namar belai pin yo ya ka jing kai ka bakrau kin batai fi om tang kumno badai ban yalap. Hada kumno ban lumru ya kita ba pilele yalap. Kadon kam de ya kata. Namar belai kan ma be perbetung kebalat tentang payu ketik bat kelung bat kenai baro. Perbuat kebat di kelung syara. Namar yo umnang ban ot. Haban sungtu ya kata. Yo ot kala ka tu Karasi. Haban sungtu ya kani ke bentar ke jing sengurit ke hang ta. Hoi hai ti jing sengau mesti mem pisngol ale bakra bakadei. Pila ale sia ke bakra namar. Hai tu benang kala memut sausan benang ke ale kata ade ke bakra. Hari wali perkau ila de kan. Apa yang nak saya linti jong kajing pendut. Wan nak haba pilai ong pastor ngawan hang tu kibri kuan pak doai ngayo ban doai. Dan hang ta pastor ngade ban le ayu pat. Kamla tu bos tu. Teng ki kala pastor kala man kila ale syara ai. Kam tebi ai pastor kam tebi ai mun matep mano Yap ita balik selok pat. So no pastor hali tep mapi ngajian pastor kata. Ong lik tep mapi. Tep no ituru tali tep chno. Kata te ba. Ne hak tak jik sakri ke rumah. Hey bo pastor pat julai tip hiro mono badai. Siapa pastor hamlai mapi. Ngine ingin jawab iyo kata. Nama boleh kam tip hiro. Fi kene ke sometime em ngasngo ba. Kene ke jik ngorit abang ngikran hayeng hasam. Ada even hak jing sakri ro ngidan kamban sungtu. Dei nama tahu polu ong ba. Umdei usenran ba menta mana. Nama boleh yo hapno umpat sungtu ya kata. Yo uhap no but kan ke ke ba imma ba ha ka jala ai ngo bo bleu sai ha nga si ong pidon kam ban li chong shwa ban su tho ban hikai ban lon nama wat kala lot ulat thaj ben yat bu Abraham malasang roy de jong uru hari su tho ke baro uyo namar jong Abraham Ulot kurteng no ulalot kan. Ta ba ulet do hai hala habakut hakram kejingim bakut hai kakrem Today kani ke ayam ngano fika jis ngurit am kadon kamba ngam ong tang yak kiba dang syuyat handai kam tak mek kita balaong ngayat bad utrayam nang ban penrit ila dia burom yaki briu ki jong blai burom yaki briu Belayat shwa. balaya shwa bad kam tam burom itu ki mesem kodor be pilih sakri nama kita ki bedak sulai rehem am ngala ban keren ya kene mo ki kwa be kita bangalik ngakren mangam iwe bro syong be hot kadai ba ong mapi Pi bam beja sudah kan bam. Pi melata ban penbori ki. Kidan tengok peliki. Ya ki bangai ki perlong ki ke bedeki merau tak gini sia. Pilek benjok pi mdei ban lek kumta pi mdei ban pong kumta. Klam ai ngi blei ngi wong hikai kan ke ketin. Tak jing it. Teng pila hikai dak bor. Teng kata tak apa mah. Kan saban kontrol. Sedang ban kontrol pi pilek kumta. Belai kumta pidei ban tiak kata baje. Pidei ban ke kata. Kam dei kata ke jing it pi hikai ya ke ketin. Bad lamar zam su tho am. Tentang gila kuat berperit di kiwai, lang bapa penkrawi lah dia. Kata dia ke mama. Kedip semua kendiat ban at lang kata benta ba kata badi kita ban pendit kam tam kejing sakri. Ngayui kedan kowe ke video pelat tu ta bong sakri jong beli kan. Wang wai men sim ki samla ta. Wang samla yang mi mamatang la ade kata ka generation mo Joshua generation ta. Yang yelap mo ka gospel ke jong beli pimdan kam na ka approval jong ki pastor ta. Anak ya bit kum tu na beliau loang na ai men sim bukut buat men sim bukut hikai pi dah. Layap no pastor ku Moses te biang kan. Ya no Joshua apa upor berang don Moses te. Wah ha command ke jong Moses te. Te kum no Joshua no le start. Kata kan kisim bakla atau pastor kata. Te ngi iba ya ki pastor bagi ki dan mo. Ki pastor ki kitip ya ki bakano ki dap beka ketien. Kado bagi kitip beka ketien. Tang ban doi ja engo bahar pandang ra. Kini pat ngan le jalap no. Namar belai lah esngo kum kata kajing hikai tu. Anak bumen sim jong belai sa hikai ki mah kata kapor ba ki keren ketin ke jong belai.
Te ngong ba ma ngong hajingim jingi pa jujar pi kumta. Mohon sim jung ble uncu kumtu ba. Ma nganget ngong bang badangi ro mangi ki pastor opi ma ki pastor pi. Na kisnam bisong pi pelut na kaktian ma ban iyo ban keren di kaktian jong ble. Te ngong kumlu kini kena apa kedak sumi. Dang menta dang menno. Ya ngo mata jing kai long la sa yalam baklano ban penrit pat hapo jing sekri jong ble kintre. Te onda lawan pat ke ke bay tingku ka jingim ka jong kipan. Ki keno abet gitu ki pastor bete bagi pastor jengi kim jusha banyalap ki pastor jengi kim maki khanglat kumta te ngong trai yo ki pastor jengi ki yo i te Kalau mi kum ni kan long kum haying rute lada kena samla ki khon teng ki kimla aban up te ki mi kpa mo ban I permission ki yalang samla hino da khang ki mi kpa ki ong ba ki mi kpa ki basniu de snion anda ka por kam pat dei de tading ta long ha ke sekri ko long ta ka por pat dei kini ki la kwa samla ki la kwa no ban terei ne ban le nam ta try ha ba ki mi kpa yang pat long de ta kita mo ksin jumble ko mi kata pastor ba kadon mi ka por te ki baro Pi ngin sutu haka kam ki apostle bagi ong ro mo ka history. Ne kata ka history jang ka church bagi pule di kam apostle. Hey begini ki apostle kinlet jam ki don kam shwa ya kani ka benta bakum ka balang begini duai. But on sabu kti halor jong ki. Alang ka pule kani ka por kalong ka bakhalai. Hang ni hapo Antioch kai ka bajia ka por ba pha yu Paul Barnabas ban le ki gentle. Ngan chupule nong khalai do balai ko. Te haba kila ya sha jinget bat duai. Bat bakila ya bu yala ki kti haki kila ya pha no iki. Kan ma wen don kam ka kti. Kakti kiba duai nam ta jongi kiba sha jinge nam ta jongi bagi don kami kata ka jing bukti bar ka dapha namar bale pada ladon bala bukti halor jongi kaba mo la empower yang ibong tin nong way mo na la pen kup bor yang ni da kita ki bala pen bukti yang ni ono kilai berkat fi usol rishwa mun lik pistam mi kristan ro li panjing bit te ya lera gede besar udah pan siti de Shitram si siya muli Pristom kristan ong em barang don ki bahe ngap lipan jingbit shwa bangan li Pristom tekat ya ka basni ro hap lipan jingbit kan Porle sigi gentle ro belong apostol ro usu tu berpendet kini bukti shwa umle start dal de kata Pi bobon sin ni haban tu. Beteng ngim ju batai ba upol ma katip kay kani ga ma ka tradition ka batai ba upol supposed to modern pa Arabia. Upol lot ya ka por. Ngi ta ka upol kalabamun mentang sila sya lo yalap. Kata direct revelation. Hanre upol usutho ban shong shwa baki apostle ban penret ya la de ban sutho ya kani ka ga de kata ka de ke. Hanre bobon yang menta kamdon ya kata ka jingnya penret. Ba kum kena samlah ka ba omne pastor ta mdan ji peret teng pada yalang bala email ba bi ipa ba bi kum ta kena samlah bon be barok kena samlah kham ta me ubadang don ha kerta khanre khat nyo khat prosnem ki me pa ki de ki ba bit ta makmat joki dak ni pi me pa ba bit pi tek pi me pa pi ni peninga hari lunggo ubre ba ong bit ki me pa da don kam na me ai poteng ka pi Kamut ublay ay pisay ki babit. Pi kam suto ta. Namar balay itu di kerta ba pisong sarong. Lara khang le ki don libong. Ime yang ai ipa yang ai di kata khang ge lang samla. Ana bakim suto. Din pasti. Nang ta wan ke depression, ke anxiety, ot no ay la de Dai nama kata bubun kimi pa kilang ni pan pisa ai gan le kata-kata umtip ye gan le yu. Apan pisa pada kata-kata. Bangan try kata kakam bangan le kata kakam. Sengobet dale kanun ka kam so success ba hati kerta. Kasengobet ban mangiru la ya labar kadon untuk kapor ke influence aing go bayo ono you try da. Kanun tu ngin le kum tam ngin le. Rekam poi se senor kata kecing le jom pina marbele kare da kecing song kraw. Pimpat tip ya kador bagyo ya kapisaro. Teng vidon ni ka samla am su tu hiro ya ka to ka samla kum no badai ne vidon u samla pim su tu hiro. Bar so si babon ba kajia. Ya dom hayeng balai kum tabah misha. Onda bala armet pat Mei kata ta Ngala bakala Kilit ki babiat kan Kilit ki babiat Kita jo ki start kita ki perlok ba start undar jo kita ki perlok ba start undar jo habakon dokam babiat kade am ka ba ngi haban su tho but yo iro ki kon kan jaman sem ro
Kita udah suka ketuk kat nepor ada kim sutu bah. Kam tam kita Bilang ada dia- sistem. Ke jing long mesti ha balong kum gitin sih. Hakidon nak kecil mesti berkidon ni kata. Wat ki bangai jero. Oh. Tak gitu ki badang ngau hingi pastor nganget pisiar wilayah. Kidon gitu kalau adon gitu ki nyau prabana sistem ki bal adap am. Wow, dia yang kawan kita ketak kemudian. Oh, yo anointing lang dah lala pada ibi. Nomor kelong gitu ki am. Nyim dan por kum tangile, kum tangile, kum ta. Hadin laisnya pada kendo beli film kum ni buat. Tahu justru. Perkhat kidon ki beriu ki labun kam kata nam tau trai bakim dan por syu yo trai. Finso pala kumno ki kidon mo kumno pastor na bun kam tau trai dan por. Kila bun kam pala hado kata-kata bakim dan por syu beli jesegro. Namar ki bun kam haka mission jong trai. Mission ni you kan? Bakim dan por syu bat beli jesegro. Ka Bible ko umdai ben ino jeseng lang. Bakim dan por syu wat ikataro. Fitre ye kai ke kam. Ubriu perthai mo ne ngala mano umpat tip yo blade utip si blade dah beli che che jeseng umdai ben ino. Poi be ke jing kalam na. Ah, namar boleh kata ka de ke. Shwa ka jing jot em kelma Sarong, ba syaitan open kio ba open biang ba. Kata pastor pelakat arab orang kata shua abu buriun jat pastor kadonu jumbri sarong shua. Bahaswa ke buram kali ke jisurit. Kamu ada surit pastor ke buram ke bu menjadi den. Makan ma pastor menefem batais pemanase ma. Di buru sniu ha katin beli ko. Madi mu uf ya tu ma ha kata ke jinglap bu fiong ba. Di mu penyap isaya ta. Kan uni ula ni sniu ha. Penyap kat jauh tar pastor prophet jumblai. Henry uni ju pastor hadin pashu blai penit ju blai blai restore biang lagi hima ju ta. Hang ta pastor kapoi kan ma kata ba. Kita pareng ko ma if you humble them, God won't replace you, He will repair you. Kemudian lari sungguh pastor long kum fibatay mentah sebagai screen. Hap ong skin tian mo ngatrai sardon mga pastor rang pastor charam ngatrai ngamtip de kita belum mengi di ngim juda kam yes tanam mo ngi ju kiran parang pastor ong list tas ni pastor ngim pastor ngi jai ba de ngi mentah pastor kan kaya padam oh kisadram bi ki kata tu fi ong adeng na pastor but ngi iru katu barham keluar gitu hidup ba Kapulo ke inglo sendan ni. senang pastor Kalau ngomong ke ban rahem ke de ke babha. Henry pihak man su tu bakanu nu gading em ke kadang rahem em pihak tab dieng biang ta. Tang da itu iding badon ng atu em. Isalut no ta. Kading ru em pastor habu ke zaka badai. Pimla ban pen me kading po jing thia te. Kading ta kadai po adpai te. Kedai. Kadai kata fi te la hap tip ya kading ru hang no ban bu. Kum bakalabu te ing te ye. Ai da bu adpai te kam lai lai. Fi bu ang tu tu ba hasau lar kam lai lai. Fi bu jing thia te long la ing te la dero. Namar lanu kawan no ka kajing kajong iu jong ladi em umla ban su tu. Lalu kum judas bi labur uji su. Habakut pat tang lai pos bai dia no. Unle iu kata bisa. Unle iu ta. Kam de ya kam manong badak kata million kata mo. Unle iu. Uli pen pai no iya dian ru. Kam de ka pisah ya ka bamot ke cingkwa. Kadai ka ba usah mai ta. Hau ji su budok ken het ta. Ba ino ya kan ka brio ta. Umla ban sya ka fi. Kecing sengoret em kan ma bai ublei haka ti sinong hebru nong kadar ko. Ublei no bu e usneng ba sempat. Usneng ba dio sempat. Kadang ke jing pen baik kan. Ngasi ong bai don begitu ki sakri jong blei do. Ai ngo la da fio email pa basneng ba sempat pi. Mut ki e ya fi. La da email pa basniu pi em. Bai bak la da ki brio ki e ki klung te kim sutora. Ki e bai ki ba ai min met. Ki e balat te ba ai min met. Oi ti yo coklat yo ye. Hari por pang biniat am itu im judon ra. Itu di email pa. Email pa pat ki suto bada pa min met sniu biniat ka wat cuba min met. Ki suto dai kata. Ya tak ajik sedang sempat. Kelung te kidom te kimi pa ba mai ta. Ah, damai. Hari por pang pa suto te kimi pa. Berwarna da ki da dom ro da la pang biniat am. Ki yu teteng wat ki kimi pa da ong ini nur ai waju amin met. Ni ki dom li ong kum tatang ba ikulung ro ba ye. Pindah layo kun na jong pisa suto. Pisa suto bakalong kumno la da ki kunjut biniat mbit video tiak dem. Namar balai kadon ka benta bernamar balai barabor hakan jador ai ba pinyo ki pa ki banang ban seneng ki ba sempat ya pi ki ba penbet ya pi par haba kenjaman sim ro em la da ki e ya pi kita ki pastor la da ki don hakan no gajing syakri hang no benta ki e ya pi em kin seneng ba kin sempat ba ya pi ban hang ta em ai ngo you blai
pidon ha ka jaka badai wat late ban don ha ka ta ka jaka am ki bam pim yo jik sneng lo no yo be tangani we play ya pi im kat bamon im klim kat bamon im aurea kat bamon mle tang pi fon jeseng u play ya pi u play su tho ya ka jing to pi am hap sneng pi im ngani ka jing im kan long kum ta wat le ya kata namar belai haba sneng kade ka babai bedai namar kata ro ni sei ong kum ne Ubangit umla melis neng pastor. Hane para pastor kila ban senang teman penbait. Kene udah balik entah. Kalau jujur si para dari penbait ni saya kawang em. Ha? Fisu tu em. Teh tentang kikon kili penbait kimek pa, kinbait terai kimek pa. Ha? Fisu tu em kadang ke benta. Hari ukpa ba ke kimek la penbait. Dah kita kade. Ni hab man tu ya kene ke benta. Balara kamlong kum ta em bun sen ka bakla. Ngau fi kum pastor ngala syam ngala kenduru tante ye kini ki bangai fi bu apa eksekutif komiti jang kabalang kini ki bangai ki peniat pada pastor kini ki bangai ki bam tip ai ru em lara pim syania itu pastor la kadon ka jing bam iu bikin riak nok kan ta anda pim non kam ba hok ma pi ta namar balai pim syania ru lara dei mo u bo bleu ai ka vision ngak kan mau sa baitai pastor kli son nangaru pidon jikli ngong nganut hen kli no kupa ngok pa kam tip kambata Fikan ni kadi kiki ke bangi hak bersutu. Teng bangi yok mania syong lang hak tu ke bentam syong aingo iblay. Nama beli bangan sutu ya kata. Baka kata kasih nggak sutu kan ni kadi kiki ke bam long bat ke bam day. Nama ke church ke kalalong ke society. Kam day kata kadi ke vision ke bau blay wai. Bangi hak bersutu ya kata. Barteng bersutu ya ki para pastor umla ki bangai hak sutu ki para pastor. Pipidah keren pastor sutu kata okey kadi. Day hang tangi ong yang hak dan under the covering. Hakata ka jing ka covering iwe nama belai ngila mania sutu lara kamong kum ta tang am ngisu crown no nama belai ngisu la no pastor Kede sa. Namar ba ngapik ket kum ke Bible na pastor. Ngami i bo ble wai ka bor ke ikhtiar. Yau banget balik penbet you pastor ne. Ngami what you David tu ble phat Jonathan. Tiki i markhamat te tiki Syakri ki jong David liki makil ki jawab tu try belah tibi beli David pa kum ta ukam lit seneng bar ta handai ublei pot upha bet dau na tan do Syakri jong ble man ke boong ma phi pastor na ngot i bet ba ublei am jukta ke ikhtiar kisin hi blo ublei abu kata ke ikhtiar ka bomot uhaban pentre kamro daga para ikhtiar hite mungkin wala ban wan kata ka jing sutu ma handai umdi du thi na marbale du thi baret ulet yon pen bejam ka bomot ublei uhaban pen yarno ke ikhtiar jong ne bedi badu sambal badu sol ulet ju sambal David utip be te kan bang si kentin ru yu sol handai ulet bidu sambal be te kemut David usutur haban buram ke ikhtiar mak umpat dan hak ikhtiar umpat syong hak ket handai utip pat bangan buram pat te ikhtiar te bubun sepat wa i be ki banget pat te ki wan te ki pendek ki no ki pastor wah ki bal kamang me ki les niu ki Syakri ki jomble hari ki dan ki hari maki te ki wah ki wan ra ki isu ki pastor bi pastor ibakla bi pastor ibakla keren kum ta bi ki ong kum ta kemut ki wan ra hi kemut ki kita ki ikhtiar ki klet te pastor kata handai ngong bala ki dei ki Syakri jomble yam mau uble un pha i de Syakri jomble hi lan hi ngala onong ba uble hi un keren te kita Syakri jomble la katas na maki kila keren ikhtian jomble oh hatu ba uble unum keren maki personally la kila le sumber ha babak la keren i maki ikum digam tai mo gangat uble un keren hite ki personally man penbet hari ban ong ba uble un pha do thi ban thi u banget lani ubri bam padan hak ikhtiar unwan ban penbet ki pastor mau uble am haban mo umla on pen ken pa de kata ka ikhtiar mo ba uhi ula thong de so de kata so bagi pikiran na menere ba ngimdei pat ban long ta bagi kumki banget ni haban sutu ile de ka bor ki ikhtiar yangi kade kato ye Syakri jong ble ibu ble ula ai kade hantai but kumjuro hakayen ngasamro ngabusin ngasusi ha kan ka juk ka bamenta ki kime ki pam ki paret palat ki khon ki song khrau palat ki kime ki pa ba bon ki yen kimyo ka buram ba de hok ya ka ba ki de bani hok nama ki khon tang tang ha ka jing penang ji start ki kime ki pa ki la kamai khambun ki la pen bet no ki kime ki pa kam de de man long kum ta ki klet no ban yo i ka struggle jong ki kime ki pa kum no bala pan san ban ngasngo ngani ka jing sngo ret nang ngidon kam nadong syadong haka imlang ka salang haka long yeng ka long sam haki jing Syakri mat ha preng ki para Syakri kador kam ha kane ya ka bani penret la ka dero haka kam ki jam pindalet ki office ki ro ngidon kam dan pen i ta jing sngo ret tentang do kli bru tang ka to la krame dai balai kata
Tapi keren para marjan bang beli film ni. Nanti wim tu sengi dengan itu yang akan ba itu nyut dah neng tu dah ongkong nom le mong tu seblok na lai. Dah kasih itu na. Nya keren kum no kan. Dia kata ro di kestan itu. Kata kan. Tingin nyate kum no ngini penbah kum no. Teng lah subha was ngap lah ngap telah syong try le imamen tu kan ba memang. Maka dia kata melak bantai melak penbah melak tu ben penitenat. Kada ko long bakam dan kecing penat. Bakam dan. Tadi kita mau pastor ngasngobek. Bapoi biang syabas dang kata kalong baik baban yo ya kecing sngobek ngi haban yo biu mesti bokoi. Kade. Tadi kata man ong ban ak hidaladir Jepang lah sulit, Jepang lah sulit ya biang. Tadi kata long ladang yo mesti bokoi kalong constant kata margawan kata ka jing pentemai tu ka jingmut ka jongi. Ya ka bam dai syuk mangi ki banyak ya ladi. Andai dia mesti mu banyak ngi kan. Kata mau pastor. Ti kadang sekolah pastor ka jing kelima baide ke jing pendet. Mau mendai pila ekran Jepang kita mau ke imlang salang e kamta. Mau kadang sakata ko bentar oso bang ka jing pendet hapo jong kita kinong yelam ki bamdei pet ki banget eh. Markidan ki brio ki ong ba mo ngitere hapo jong dia brio. Kaktin jumble ki hikai bangin pendet hapo jong kita kinong yelam. Ti sumut do tau nong yelam pat uphale pat ki bamdei. Ti ki ong nak ba e ba yang atip ba di kristan kan le ko tu yang ngamdei. Hanre la ngamle aru sabe ekam. Yang kisam jiki ati yang hakum ko tu kapor ki bengingin le. Ke imba pastor ka pilak ban jubab kalau kata bentar. Abduai ban laj ta kam dang bha ba sya susar pelau na nyat dusting itu. Duai ngi nak jing duai ublei us pelaj hi ke bukum kita kan. Kantam mau pastor fila keren ni kata. Tapi orang pelaj. Fi lanu fin tunjuk lah ke jong ka jingget. Ông balangit ho blei. พี่น้องแอ้งอาชาเบกำกันบามนะเคยมาพิมพ์เงี้ยกินตินจงเลยกับไบเบิลกงวัดคุสไลเก็บบนบามเด้อฮะแต่ลาลาฟิสุทุกันนี่กับกำกับลองกับจิงเวทยี่พี่บนชักรีอยู่เบลยี่เบกบาประชาทั้งนั้นองชาจิงเกตกันสอบโฟสกี้อยู่พิชาจิงเกตอยู่จิงกับตายอยู่เบลอยู่ปลีกับมันยังตายจงพี่รุ่มตึบเลยอะไรนี่ฮับมันสุทุบาฮักกินี่กิสกี้บังเอ็มนี่ฮับลองเดริงอย่างกับเฟตกำได้แต่บางยี่ชงอาดันจิงเกตjadi ban long ki riu slur ha ka jingai ada mrong riu slur ta fin fin kendo ba kita kam ada fin sisen fi ong ba ngam tre kila be ye fi tang tu la da ki be am ai ngu yo blai ai fi ban seng kam na jong ro up ya ka por jong blai ta la da la be ye fi dang kam ka fi he am la da fi hab dei belah ba hab dei belah dengan em ka jingai dah Makanya pastor meladangi duai syate bu blei un ai ka kam munum ai ru kum ta. Nó từng từng isu lek jaga lek hiwat la kawat hi poi hi kum syatar. klan da sutu komentar fikiran ki hotel li es mun kata ka kam bio te hotel te pak sam kiar ro em pi haban sutu ta kan ni ka industri gede ke pi haban sutu ya kan ni ka bentar manong ya ke ke jikwa babon kana samla mentalim sutu ke baki kwa ro ngi kwa long iyo siong wat i kata ka kam em bakam kempet ya ka physical structure jong fi Fi pastor ka khin jublei ka poi bin sajuk biang. Wat sui ke ma ka jublei ka hok ka ju. Tu nak ke boron ai sa. Un ai lang tam. Un ai be da ka ba hatam ni deh. Ta ka de kata long de ban wat de la di ban ni le start de la di. Syakri sui ublei lam pat yo kamru. Ublei us ai kata ka kam ne melei dah. pe kini ki boleh bawa na bar ta ki kloi bendation na ki la de ta tu sen mo pastor ngi sakut adam nga ngi tengi sa deng kali ada ke business ke crowd di dong de sana ngadang ong ba ladal apli ni kadam em unsung si nengkong du di ki du di sana na bar belai ki aduh pe nang ni dong thomai ro pe ki don em ki dong dia lai te banem kum nur Blok te. ha ka blok lai te benon kam kayaknya lah dia tiang liu ni ka kam la tiang no kan ni ka kam i no malang kum ta ngahap compromise no kum ta la pi compromise no jaga jinget ngam ngai kita gidi bro banget yo boleh namar boleh la jong kita ya lang ba ngi klam compromise ngi tep ka ba sya tangan ka ba bam jas sudah tin jong boleh kong ka jas sudah tu yo idam yor boleh ka san kad don tu yo tu jas sudah Sudah mesti kong ben go ki la ki ong bi am. Ya. ngi hap su tu ka bible ka la set example de ngi namar boleh Nada pi poi bi kata ka apot em ke bamla ban le hapong bi am. Mri ben ong bangan le IT pa de la di hang ta kan ka de kata kum tu gitu tu ki poi bi da ka jing syatan marau de ki ong bi am. Ini nomor pastor bebon kisim baklai tu kada khot teh bagi ong ban pen hapok ban pendet le dia wat hau tau sakri ba o Kenrat. kenrat ubam hok ro teh.
Teki perkat bi kata tu okey ba namar baktin sublik lo ong nang haban penrit bikin ka bigi ong. Fi katuk pi nak ban sung thu bakren am hakakam. Kam dei hakapo hapo ban long ban bakren ke baya dei bat kanjam mesin. Katuk man mentau pentau ong pi ban tre ban sat ya kene ke yeng prek ke tre ke. Ya kata hakakam pi dei ya pi labu kum nong sat yeng te tre ke ya kata kakam. Wala ada usniu ong pa pam sat ba hang tu pe jabo sat ke ya kata. Kam keren pa dia kata ba dei ya kata. Badi ka jingget pat. Ay ka jingai. Ngilayo iro kidon bangi bawan ne. Ke kloi ban i ke kam ki ke mentau boleh kurku dei ki ki kam. Beli kim tret ban penrit kata jingat jengko. La kiwe ki pak ki biang lo dalam pak itu tu wele pak tit kiat orang. Ya no ka kam mentah he. Mau suto bangan ngam dei bangan le. Perlu beli kurku ya udah we pat ka bentah. Pi dei kata ngi haban long. La ngi la yo i dei kata am dei bangi syukran ngi la yo i ban jong mun jua la ya long ba. Ngi haban suto bangim la ban compromise ya ka jingat ka jungi kan. Te ai bangini suto ya kata ka bentah ban nganget hakane ka por. Kadega episode ke bentar ke balai ke bangi keren sepang ke ke boleh uat nangi mengangai kalong ke jingger ku ya pi ke banung kong duk ke bangi lay keren ka kita yo ki ba ladep boleh kwa ayu nangi pi habangi pet kata ke bentar ke banung kong kita ki tayo ki balai dep ngi lay keren sepang ke boleh uat no boleh ke banung kong duk ke dei tang ban le hok mdek gue ban le hok ke baar ban i ya ke jing senai bat balai ya ke ban leret bang tak singi lah keren. Bat ai bakani ngamong fitang ke jing leret ke labiang handai ai kini berok lai. Kai ke boleh uat nangi ai ngin don ken. Yo don na pleng jopi kan ke por. Kam don kum kini kita jing long api. Pisu thol ada pipan kek ta certificate no boleh. Kalau enggak boleh un ai fi namar yo i ya kata buat api. Ai kini ke singi. Kini ke por kan dei ke por ke bapi penret penapok ira de. How boleh. Nama kata ke jik skorit ke banung kong do ke dia bangin penrit menong ablay klem mame ngamlong ai ruam ngadon kami me ala fisu thu hakani ke pofi don kami utra yo filong hunte kimi pa haki khon pisha nyoben lane haulok pisha nyoben mo sakhen po namar phimla ban le ai lane pisha e no teng hak jing shakri filong kumta ai kene ke por wanum bisyari ki hendai dang penrit ila de haublay namar beleh bi penrit ila de ublay boleh un tiu ya pina maka Bible ka ong hakisam ka jing tiu ka man na kibrio kawan bet na boleh pangangai ba utrai un ku ya pi ngini le ya ka banduai IT han ni ka pori pasabante banyalam yang ngi saki jing duai nganget pila yo snow ya ke ba ngile ya kren ba nganget kani ke jing kren ni ka por kala long jingker kui pi kala pen shai kala pen snow tho ba nganget pinom dei tang ban long kinong yo snow hendrai kinong le ya ka tien ka jong blai penrit ila dia khmat ka jong trai ti un pen krau bi pi ka ya ka bet ka jong ka jing penrit ka dei ka jing yo nong ini dua yang ni ka por ka mamta ki yeng ki sam ki jot ka yeng ka jong pina mar ba ka don ka jing pen he ka jing sarong ka jing pen e ba ka don rasi ka ta ka jing pen snow meng te tadeng tang snow ba ka ta ka nom yalam sha ru rei tang sha ka ta ka utter destruction la ne ka ta ka ba sha pen jot no sendan hi reng ngai akan ka sngi da pi ya lengba kita ki jing ya lenti ki jong pi shupen ret bila dia khamat jong blai kala ka ba mot phai shau trai but penrit hadu kata-kata ba pentip ru ia ke jing non kam ke jong pi shau blai tang pi yong la yu bangan pentip la yu bangan batai yu blai am penrit ia di kumba Bartimaeus usngo tho ba udan kam yu blai ula penrit il dia khamat jong Jisu but anda habala khot ya udau Jisu la lot no eta ka Jacob ke jong o bangasngo kata ka Jacob ke Jacob jong ke jing sarong ula lot no e kata bu la wan shau Jisu o Jisu ke liru u me kwa ngan le ayu me but u Bartimaeus ula shpenrit bihang tau ong try bangan yo ban imat pada yang tah bola pentip ya kata ke jing don kam jo hang ta hi ka khamat jo kala khia bangangai ya ke sngi la fidon shisha kata ke jing sngo don kam shpenrit bila dia khamat jong try o try un heal ya pi un pen khia ya pi nang gong un pen khia ya ke yeng ke sam ke jong pi un pen khia ya ke environment ke jong pi ya ke yeng ne ha kata ke jakatrai ke jong pi ne ha school ke fidon hang no o try un pen khia ngi dwai ne ke pon ta try dwai men ke khoi ni ke khon jome
Ini ketin kalau jikir kui ki bang nget ko kanrat menelek ki kamba mesin bekoi menwan rung hani ki kon ki jong me but si sien ba me wan try me day ublay ko kanrat mesin bekoi ude ublay uba penret but trying ai ngo eme ko pa jisu be try me pa mesin bekoi ani ki kon ki jong me but ba ki yo mesin bekoi kata ka jing sarong kala yap kata ka jing sarong kala kenria but try ha ba ki yo eme ki yo ka jing penret but try ba ki yo ke jing red kata ko try ke jing e ke jame kanang kraw ke jing ke jong ki but try ke num kwa hi dala dia ban kentiu dala di ko kona ba ken long kita ke basarong le ki ba hangamai ri trang ga dwai ba me ko try men penrit ki dei ma me ko try ban kentiu ru yaki dwai kar khoi pi ke ne ke sngi ke jing sok ka jing ka sam ke jong pi ke jing sok ha ja ka trai ke jong pi ke jing sok ha ka no no ke jaka ka ba pi dan ke jing sok ke jong try kan san chare pi para ba pi penrit ki ni i ke jing kentiu ke jong blai boleh nak kerkui fi kerteng jong jisu ngadwai amen amen try nak kerkui fi boleh shibun pastor try kerkui fi ngai syam boleh shibun amen